Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Ziko nyakati tofauti tofauti katika maisha ya mwanadamu. Uko utoto, uko ujana, uko uzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Tusome neno la Mungu katika kitabu kile cha Mhubiri. Mhubiri sura ile ya 12 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina furaha na siku hizo, siku ambazo huwezi kufanya chochote, siku ambazo nguvu zimeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila jambo lina wakati wake chini ya jua. Kila jambo lina wakati wake chini ya jua. Tuangalie kitabu kile cha Mhubiri sura ya 3. Turudi nyuma kidogo. Mhubiri sura ya 3, tutaanzia mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema kwamba kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, yaani wakati wa kuvuna. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kila jambo lina wakati wake chini ya jua. Kila jambo lina wakati wake chini ya jua. Hakuna nyakati moja, hakuna wakati mmoja. Sio kwamba wewe ukiwa mtoto utakuwa mtoto tu, sio kwamba ukiwa kijana utakuwa kijana tu, sio kwamba ukiwa mzee utakuwa mzee tu. Yaani kwamba hapana, kila jambo lina wakati wake chini ya jua. Na ndiyo maana mtoto tunamuita ni asubuhi, mtoto tunamuita ni asubuhi, kijana tunamuita mchana, na mzee tunaita jioni. Mzee tunamuita jioni. Wakati wowote Mungu anaweza kumtoa. Na kijana tunamuita mchana. Na ndiyo maana muhindi ukipanda mbegu inaota, baadaye inakuwa inaanza kutoa mbelewele, inazaa, ikishazaa inakomaa. Muhindi ukishakomaa unakauka, tunavuna, tunakata mabua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna nyakati tofauti tofauti katika maisha ya mwanadamu. Kuna wakati tofauti tofauti katika maisha ya mwanadamu. Biblia inatuambia mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Sikiliza mwanadamu, neno la Mungu. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema siku za ujana wako, hamaanishi watoto msimkumbuke Mungu. Anamaanisha wote. Haimaanishi kwamba wazee msimkumbuke Mungu. Mkumbuke Mungu nyakati zako zote za maisha yako. Mkumbuke Mungu nyakati zote za maisha yako. Mche Mungu maisha yako yote. Lakini hapa kwa nini anasema wakati wa ujana? Sifa ya kijana. Kijana ni mwenye nguvu. Biblia inasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kile kipindi ambacho una nguvu ni kipindi kizuri kwako. Tunakifananisha na kipindi cha kijana. Binti anapokuwa binti, kila mtu anaona yes, maua yamechanua. Kijana vivyo hivyo, yani ni wakati mzuri. Ni wakati mzuri. Kwa hiyo wakati mzuri ulionao mwanadamu, mkumbuke Mungu. Wakati mzuri ni wakati ambao hujalala kitandani. Wakati mzuri ni wakati ambao unaweza kwenda popote. Huo ni wakati mzuri kwako. Kabla hazijaja siku mbaya utakaposema mimi sina furaha na hizi siku,
Pale ambapo umelala kitandani unaumwa hoi, unatamani hata uwe mzima hata kidogo. Unatamani utoke nje lakini haiwezekani mpaka utolewe nje na watu wengine. Unatamani kufanya mambo fulani lakini haiwezekani tena. Kwa hiyo wakati ambapo ni mzuri, wakati ambapo huumwi, wakati ambapo hujalala kitandani, mkumbuke Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anamkumbuka Mungu akiwa mgonjwa.